haarame siis kohe. Härjal sarvist. Just. Me oleme nüüd mõnda aega tegutsenud siin ühe projekti kallal ja selle projekti üldnimetus võiks olla eestlasi on juurde vaja, sest meid on sitaks vähe. Meil nüüd oleks vaja see kuidagi niimoodi kaante vahele saada, et inimestel oleks võimalik sellest üheselt aru saada. Vaadake, asja põhiprobleem seisneb siis selles, et eestlased on väljasuremisohus liik. Mis see tähendab väljasuremisohus liik? Kas te ei saa eesti keelest aru? Нет, я нормально пойму. Давайте, мальчики, давайте. Mina räägin natukene. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Ühesõnaga, eestlasi on vähe. Meid on juurde vaja. Эстонцев мало, да? Ja selleks me oleme välja mõelnud ühe projekti, et kuidas seda olukorda parandada. On olemas grupp inimesi, kes on enda kanda võtnud eestluse püsima jäämise. On üks grupp mehi, kes on võtnud oma südame asjaks viljastada võimalikult palju eesti naisi. Viljastada, et ta... Да. То есть проблема в том, что эстонцев мало, да? Да, и вот, мы думали, если быть поэтому... Ühesõnaga, on mitu inimest. Vaadake, need siin on mehed. Okolo 20. Neid on 20. Mužik. Ja need on naised. Женщин. Palju meil naisi on? 50. Женщин 20. Нет, женщин 50. Это что? Какой-то групповой секс или что? Да. Ну нет, как? Чуть-чуть. Ну даете. И так точно, так точно. Ну, ничего не понимаю, что это такое? Ja te ei saagi veel mitte midagi aru saada, sest me pole veel mitte kuhugi jõudnud. Ühesõnaga, me teeme lapsi ise. Mina teen lapsi, tema teeb lapsi. Mina teeb lapsi. Ärge teie tehke. Meie teeme lapsi. Et eestlasi saaks võimalikult palju. Me tahame, et sellest tuleks niisugune iibeplahvatus või iibeterrorism, võiks isegi nii öelda, jah? Iibeta что? Это по-английски что-то не поймаю. Ei, mis asja? Iibe, see on see, kui on üks laps ja põmm järsku on 2. Больше. Ja mida rohkem, seda parem. Saate aru, minul on 6 last. Ja temal on... Mul on 5 last. 5 last, aga nad on kõik erinevate naistega. Mõistate? Mul on 6 last ja 6 naist. Ну и что? Ну, значит, у него разные. Ну вот, этот наш проект. No kui mul on 6 last ja 6 naist ja tal on 5 last ja 5 naist ja meil on veel 20 sõpra, kelle kõigil on 6, 8, 10 last, siis teate, 10 lapse kasvatamine nõuab väga palju raha ja 10 naise ülalpidamine, see nõuab veel rohkem raha. Sellepärast meil ongi vaja küsida raha ärimeeste käest, et see projekt, mis me siin räägime, et see kõik töötab. Извините, на секундочку. Но это есть ваш бизнес-план? Да. Что, женщин буду вам рожать детей? Да. И во имя этих детей вы будете спрашивать у бизнесменов деньги, да? Да. А вот что с деньгами? Деньги для себя, да? Ei, no toitu, riideid. Kõike, mida eluks vaja. Endale me... Mitte midagi. Me oleme väga napi. Mitte meil ei ole raha vaja, meie naistel ja lastel on raha vaja. Да что, вам от этих денег вообще пользы никакой, что ли? Да нет, нет, польза есть. Да что, это бизнес-план или не бизнес-план? Для детей. Деньги для детей, не так ли? И женщин. Но нам тоже. Они сразу как... Так этих женщин было 20, да? 50. Нам 20. У вас детей 20? У вас 20, у вас 20. У меня 5, у него 6. Это же 11, где же 20? Mušik 20. Kuulge, mehi on 20, naisi on 50. Siin on kõik täpselt kirjas. Millest aru ei saa? Да. А сколько детей? Детей у нас... Palju meil lapsi on kokku? No, 20 meest, kes... No, в общем плане... Ну, 56 и 50 детей, все ясно. Да не надо, Ленечка, ты что, не надо, не надо. А вообще, о каких суммах вы говорите? Видите, сейчас 50. Но мы хотим там через 7 месяцев уже 100, тогда 200, вот еще дальше, да? Nii, edasi, kui me nüüd räägime rahast, siis üks laps võrdub 10 000 krooni kuus. No hea küll, me saame hakkama ka 5. See on miinimum. Ja, see on miinimum ja see on maksimum, et teda toita, katta ja kõik kooli saab, eks? Это 50 тысяч на один месяц, на один год, это будет где-то, Леночка, подскажи, сколько будет? 6 миллионов. 6 миллионов крон, спасибо, Леночка. No следующий год уже будет 7, тогда 8. Ja, see ei ole ühekordne projekt, meil on raha vaja kogu aeg, kõik aastad. Это все от одного бизнесмена, да? Разные. Да, no это первый год, только первый год. Nii, alguse juurde tagasi tulles. Miks me teeme seda? Me teeme seda sellepärast, et me tahame säilitada eestlust, isamaalisust. Извините, а вот как этому бизнесмену вот понять, что это вы не для себя делаете? А какой у вас имидж? Me oleme sellised tavalised lihtsad inimesed. Мы общие люди. Общие? Общие. Общие? Jah, tavalised lihtsad inimesed, общие. Общие в каком смысле? No fakt, no общие. Обычные. Обычные? Я понимаю. А вы люди честные? Да, мы люди честные, очень общие. Извини, я вижу здесь вот какую проблему. Вот первая проблема в том, что если мы будем вам готовить какой-то имидж, и вы обратитесь к своему бизнесмену, а то у него сразу возникает вопрос. А мне-то какая польза от этого? А вот что на самом деле с моими деньгами? Я вам верю.
Честно. Хочу верить. У вас очень честные лица, мальчики. Спасибо. Вот где им это все проверить? Да откуда они знают, что вы люди честные? Да. Kuule, kas te ei räägi üldse eesti keelt või? Ja mina räägin. No väga tore, räägib natuke eesti keelt siin. Oota, rahu. Ei saa aru. Ära ärrita, see küsimus on väga õige. Да, понимаете, нам надо очень много дополнительной информации, чтобы это вам все сделать, чтобы было бы все окей, да? Да, то есть какой этот вообще проект? Kuulge, aga me võime teha perepäeva. Kus me tuleme kokku, võtame kaasa oma naised, lapsed, tulete teie kokku, tulevad ärimehed kokku, nii, me kõik tuleme kokku. Te näete, et see asi on reaalselt olemas, see toimib. Et see asi saaks edasi kesta, meil on vaja saada ärimeeste käest raha. Kas te nüüd saate midagi aru, äkki pakute enda poolt midagi välja? Хорошо, первое, как называется ваша фирма? Я понимаю, у вас есть фирма? Нет. Нет. У вас нет фирмы, что ли? Мы общие люди. Извините, мы тоже обычные люди, у нас фирма. Да, си-си-си. Для этого мы здесь, А да? понимаете, без регистра, бюрократию дураки придумать, что делать? Чтобы продать что-нибудь. Kuulge, see on ühiskondlik projekt, saad aru, me peame kõik... Mis sa teed? Ma nüüd üritan seletada neile. Vaadake nüüd. Eestlasi on 1,4 miljonit. No kui seda? Eestimaalasi. Eestimaalasi 1,4 miljonit. Sellest 1,4 miljonist on kuradi 500 000 venelasi. See tähendab teid. Palju jääb järele eestlasi? 900 000. Извините, тут у вас совсем неправильные номера. Русский 140 миллионов. Eestimaal on 40. Saate aru, neid kuradi russe on meil. Miks sa ütled nii, noh? Ühesõnaga, meil on mure oma rahvuse pärast, et meid on 900 miljonit ja varsti meid tähendab 900 000 ja varsti meid pole enam üldse. Да, то есть проблема в том, что эстонцев мало, да? Ja probleem selles, meid väga vähe, teid väga palju. Вы хотите, что у вас тоже было 140 миллионов? Да? Me ei taha üldse nii palju, ei? А вы что, хотите стать русскими? Нет. Если у нас будет там 1 миллион, уже хорошо. Тогда вам надо, что у вас было бы чуть-чуть больше, что ли? Да, действительно. Jaa, et eestlasi Eestimaal elaks rohkem, et eesti keelt räägitaks rohkem. Teate, eesti keelt on vaja rääkida. Eesti keel kaob ära. See teie see keel, see ei kao mitte suur. Извините. Ни черта не понимаю. Вы говорите, вам нужны деньги. Ну почему? Потому что вас так мало, что Need ли? on sellised sotsiaalsed tendentsid, ma ei tea. Что вы хотите сделать? Päästa Себя? Nii et noh, keelt, kultuuri. Riiki, rahvust. А что для вас важнее всего? Этот мы сделаем, этот проект здесь, see on kõik hullumeelne. Ну, если вам дать эти 6 миллионов, вам вас будет 1 миллион, что ли? Terve kott, тогда уже будет больше. А тогда уже больше.